Nteto cienge Igerio cia grade 6 na kiathi gĩa kanana nĩ ciambĩrĩte mũthenya wa ũmũthĩ kĩrauko rũtere wa Eastern Kenya mũnene wa gĩcigo gĩkĩ na kũnjĩrĩte kũrugũrwa kwa Igerio inontere cia CHUKA na kuskuruni ya Kibumbu primary mwari ũmwe atarutha kĩgerio kĩa mathabu nyuma yawe kwĩngĩrĩrwa kĩrĩkanaga atariba irandũria ciringi 2,000 iria kũrĩkana na iyĩte kuma kĩrĩ mwarimu ũmwe skuruni ĩno. Samuel Gaishima ena nteto ĩno. Gaibwa maratasi ma igerio bya KCPE na KPSEA bwambĩrĩtie rũkĩrĩga saitĩrĩ mũrũgamĩrĩtwe ikamishna wa rũtere rwa Eastern Evans Achoki. Nyuma ya ugaibubu Achoki akũnjĩrĩ igerio bibu bĩkĩambĩrĩria cukuru ya primary ya Kimamo ya Kathitoni ara aritwa 245 bakũrũtha igerio bibu bĩrĩ. Tuko tayari kuhakikisha kwamba katika region ya Eastern ya Mashariki tutaweza kuhakikisha mitihani zimefanyika vile ilivyopangwa. Kere kaunti mugwanja cha rũtere rwa Eastern kuri na mugana wa aritwa 361 igerio ni bibu bĩrĩ bya KCPE na KPSEA. Tuko na 188,000 kwa KCPE and 173 for KCPE in Eastern region. Mwena ugunde ni ya chukuru ya primary ya Kibumbu CHUKA mũritwo mwena regeretwo kũrutha kĩgerio ya KPSEA kĩraikio kĩgerio ya kĩrachi kĩa bithanthatu imwarimu mũnene wa chukuru enu Helen Njeri Chabari kumania na kĩraĩ kwĩrĩkana mũritwo jukũremwa ikũre ya chiringi 2,000 ira akwĩrĩkana na ijire kuma kĩrĩ mwarimu. Niyo naga 2,000 nathie twaria na mwarimu ambĩra mwana nĩ ekare mũciĩ akathie kũrutha kĩgerio. Rĩu ũmũthĩ ntuko ya kĩgerio mwana athiire cukuru mwarimu amwĩngĩrĩria amwĩra ambũcĩre rĩrĩa mwana ambũcĩre mwarimu ambĩrire ntirĩbĩte 2,000 mwana onu atĩrĩba kĩgerio na niyo ntĩna mbeca rĩu mwana akĩnaũra nĩwe ngũceragia. Enjo Makena aũrire agũcugia kũromba mbia kuma kĩrĩ bara ũkomanaga nabo kenda athikũre ya mwarimu ĩndĩ ciarega kũgana. Mbũcire kĩrauko ndetete customer number ya Kibumbu ndethira mwana akĩrĩraga Kibumbu cukuru wa ngĩtini na uniform ndathi nona thakaitu rugutana cio bikibiki cia kawa boda operators twatake action ya kuga tucwe mwana uyu tumuchangire mbia inu tumuribire acoke cukuru aruthe kĩgerio na leto cire turindaka cia kawa boda netwethire mwana atengĩtini banda mutigite ende aciari amwe na kariba nterino ibakuria thirikari ejokerie mwarimu ojo itagaria nontu bakuregera mũritojo arutha kĩgerio. Thirikari ketha kwena untonge na kesi tafadhali suluhishwe na sahi katukwebanga thaino tucanga 2,000 cia mwarimu tumwirira mbae tha 10 antoma bonda magwĩtĩkanĩria mone tũgũcanga. Muthia na cheretwe onekana na aitigirwa kũrutha igerio bibu aramwe na ugu tutamenyete waigua na ruthire kĩgerio kĩa mathabu kĩrĩa kũrĩ kũruthwa na aritwa barabangi akĩja kuonekana. Na kundeni ya kaunti ya Meru sub-county ya Imenti ya Naiti Mary Wanjiro oranwe DCC wa sub-county nuna kũnjĩrĩte wejani bwa maratasi ma igerio kĩrĩ arũgamĩri machukuru kana ituo 143 bya sub-county nu. Kila center tumeweza kupeana ile idadi ambayo inahitajika. Barabara zetu zote sasa ziko sawa, at least kujanyesha sana usiku na mipango ya magari pia imefanyika kila center. Na vile mnavyoona center manager akipokea mtihani anakabidhiwa security officers ndio tukaweza kufikisha mitihani pale. Twetagaira wingi wa chukuru ile in Main South that's the land in Main South ile tweria bogeta igojina nkwene nande. It takes quite some time to issue maratati jau na COVID has taken more time than expected. Security ni ongerekete this time. Kiri every school nontu itukuona tukugairwa skuru yangi kugairwa askari baire. Nkiripotera Wero TV kuma gĩcigo bunge ya CHUKA Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Gaishima.